Chamgei chamanikab Jehovah. Rani kokeny kokaketuyio sikeibwok lesson nebo wikit nebo 8 eng quarter-ini. Kimite anyun tugul eng yu, mami Pastor Chemagar kanam boisiet age. Lakini kitesetai biik chekemi yu kotom ketestai ameche aborwok kiboitinik chemi koboto. Ane eng kainaik kekurena Evelyn Torus, amite Minnesota, ako betutab rani ataune lesson nemwoe kolen ng'omnotet akobo sobet nebo iman. Ng'omnotet akobo sobet nebo iman. Ak awendi kora nebo Jumapili. Ko ngabarwa kiboitinik chakochop Jehova asikobit ketestai kibagenge. Asome chito nerubo komwa kainenyi ako katuyet. Akatam kainetab Jesu ale chamgei akwek tugul yu kostechin tokwek tugul kikuruna Pastor Arap Chalilei. Ami kebeberta nebo Jumatatu nekabo Pastor Arap Chemagar nemwoe kolen netech sikobit keit betusiekyok. Ak kwaeng kasi nemwoe kolen tiemutietab Kiptaiyat. Otokotin akwek tugul. Kongoi. Bas, kurube Stephen Aramaru. Jamakatak tugul eng kainetab Jesu ale chamgei. Kimite tugul eng betutab kosomok kasi nemetitab kanetab kei no betunoto komwoe kolen ateptab ng'olset nebo oretab yoitiet ngondoiwech Jehova akoberurech tugul. Kongoi. Kongoi, anendet ko Liliana Maswai, amiten betut nebo kwang'wan kasi ak kebwong'u ak keng'alale kele ne netesetai eng wikit nerube. Ko eng betut nitok kolen kaberuroik chebo sobet nebo iman. Ko otokotin tugul asikobit kenetkei kibagenge. Kongoi missing, abwati ale kaonai bicho komite wikit konye ako ketesetai tugul kibagenge. Ko tom ketestai ko ongesa. Kamuktaindet Jehova nesobe koigeny. Kongoi eng kasarta neuni nekaikonech asikobit kinetkei lesson kibagenge. Kongoi amu ng'omnotet nekikonech. Kongoi akobo sirutikuk chekimuchi keweny ak kenai imanit ng'ung. Konech ng'omnotet Jehova ne inegei asikobit kikuye ng'olyondeng'ung asikobit chotok chetechech. Kongoi eng icheket chekakochobokis asikobit kinetkei tugul lesson ini. Iberurech achek tugul amu kisoe ak kilosun eng kainetab Jesu ne yetindenyo. Amen. Amen. Kongoi, abwati ale kosich wikit ne kararan, ko nguni kakoit kasarta nekipchee lesson tugul kibagenge. Abwati ale itinye Bible, itinye kalamit asikobit ketestai tugul amu mi kurgotik alake chema kesirtoe sikobit isoman yeisich kasarta ne inegei. Ko eng wikini kou yekakamwa barakutab lesson komwoe kolen ng'omnotet akobo sobet nebo iman. Ngemwa kele sobet nebo iman ko ne nenyone kabwatutieng'ung, ne neibwoti, tos keyai chebo iman, kemeng'is eng oret neititaat. Yemwae lesson akobo sobet nebo iman, komwoe akobo sobet nebo iman nebo Jesu Kristo nekimeng'is eng sobet nebo iman. Yekibwonji Jesu kotuchech sobenyi nebo iman, ngebwonji inendet kenyoru nyoetab kat nebo tengekwokyok ak kiitech keeku chebo iman. Konech kimnotet kemeng'isie sobet nebo iman. Wikini tugul komite kurgotik chema konetech kanetik chekakomwagei eng yo. Mitei kisomani kitabutab tienwogikab kalasunet 119 koitet 1 akoi 16, tienwogikab kalasunet 89, Johanna 3 koitet 16 nekingen achek tugul, tienwogikab kalasunet 95 koitet 7 akoi 11, ak tienwogikab kalasunet 111 ak 128. Cho tugul komache kenetkei kibagenge tugul. Ngitinye kalamit kokaisir sine ngotko makisoman kurgotichu kosisomanjigei inyegei. Ng'oliotab metit nekenyorchini kitabutab
Tienwokikab kalasunet 90 nemwoe noto kolen inetech anyun kiit betushekyok asikobit kesich muguleldo nebo ng'omnotet. Kaketyi yoto. Kale inetech anyun kiit betushekyok sikobit kesich muguleldo nebo ng'omnotet. Ngomwa yuto kole inetech keit betushekyok ko tos kamwa ne? Tos keit kenyisiek chekitinye eng sobenyo? Tos kiit kele kitinye kenyisiek ata eng sobenyo? Eng Bible kiit betushekyok ko keker kenyisiek chekitinye kobo kamanut kot mising. Ko konunotiot eng Jesu Kristo kemeng'isie sobet nebo Jehova. Kou ye kakiker miendab Jehova kokoitoi nyoetab kat nebo ngasoman eng yotok. Mwae kolen kou ye kokiker miendab Jehova kokoitoi nyoetab kat nebo tengek akoyai muguleldo nelel eng kiptengekyot nekakosik nesobe nguno eng kayanet kokonu ng'oliotab Jehova kora kanetisosiek akobo sobet nebo iman. Kakiro kikibendi kinetigei eng yutok kenai akobo sobet nebo iman. Kerib ng'atutietab Jehova koma oret nekitiegei ng'atutik yekiribe etanutik akobo sobet. Eng tilyandit ne nekit koboto Jehova, sobet nenyitat kaberuroik. Ngano sobetab chito nebo iman komakele matinye yomsosiek. Yekimeng'isie sobet nebo iman anan kesub ng'atutikab Jehova komaiboru kele kakebe orititab Jehova amakobwonjine tiemutik alak tugul. Nga ngemi kwenutab anan kemeng'isie eng ng'ony nemi tengekto komatingei kesoman ng'oliotab Jehova akenai chebo iman ko akemi eng kerutab Jehova komakityo mabwanjine birutik anan mabwanjine yomsosiek. Bwanjine chotok tugul ako eng chotok tugul komokotin kemeng'isie eng oret neititaat. Chamchin Jehova kasarwekab pchemisiet sikokochi kotoi komie atepto nekiyoni anan ko nemakiyoni nebo lagokchik. Ngot kokasit lagokab Jehova kanetisietab Jehova ak kotigonet, kitilili kayaneng'wa ak kikimiti kamang'uneng'wa eng Kiptaiyat. Kale mwa lesson kole kinyoru ng'omnotet akobo sobet nebo iman kobun banwekab sobetab koboto Jehova eng kwenutab yomsosiek ak kaimutik. Eng notok saet kele tainetech Jehova kiit betushekyok sikobit kesich muguleldo nebo ng'omnotet. Keit betushekyok anan kenyisiekyok ko kenai kele sobet nekitinye ko sobet nesirtoi nekanyol ketiegei Jehova eng tuguk tugul chekiyoe. Eng tienwokikab kalasunet 90 anan 92 koitei 12 koboru konunetabgei netesetai nebo kebendate atepto nekiyoni eng Kiptaiyat. Kiititoi ano betushekyok? Keeku chetinye kongoi kotugul eng sobenyo. Kewekchi Jehova kongoi kila betut kote kotakesobe. Kingen kele sobet nekitinye kosirtoi, sobet nekitinye komelen kele kisobe koikeny. Sobet nekitinye ko ngeit betushekyok kengen yoiiti chito saisiek chekakikonin kele kakikonin saisiek 24 eng betut. Ko 12 ko chebo bet cheiboisie ikere tuguk cheiyoe. Ko yakikonin saisiek chotok ko makat itet boisieng'ung komie amu ngometet boisieng'ung komie komami kiy neyookse amakoi itar tuguk chekiyoe. Amu ngometet ile saisiechu ko makat ami yu, saisiechu ko makat kaai kouni ko makoi kiyai kiy. Kou notok konyol keit betushekyok eng sobenyo kengen kele makibo koikeny. Ako ne nekimuchi keyai eng sobenyo kote kotakesobe. Kamakat kitoror Jehova eng tuguk chekiyoe ak boisionikchok. Kibendi anyun Jumapili. Tos mi chi netinye ng'olyo nemoche kotes eng yotok komakibe Jumapili? Ngomami ketesetai eng Jumapili nemwoe kolen
Kakonere muguleldonyu ng'olyondeng'ung. Kakonere muguleldong'ung ng'olyondeng'ung. Ng'o nekimwoe ng'olyondoni? Chuto ko ng'alek chekimwoe Dauti komwa Jehova kole kakonore muguleldonyu ng'olyondeng'ung. Ko ngisoman ko inyoru eng kurgetab tienwokikab kalasunet 119 koitet 11. Ko kimwa Daudi eng yoto kole kakonore muguleldonyu ng'olyondeng'ung simayaun tengek. Ng'olyotab Jehova kokonu sobondo. Ng'olyotab Jehova kokonu katyaget. Ng'olyotab Jehova chekitupche kokonu walet eng sobonwekchok. Noto amune sikomwa Daudi kole kakonore muguleldonyu ng'olyondeng'ung. Amu yekaikonore muguleldo, yekainam ng'olyotab Jehova konoto nekonu katyaget. Neibwoti eng atkan kora ibwoti ng'olyotab Jehova kokonin sobondo. Eng Ebrainik 4:12 komwoe kolen amu sobe ng'olyotab Kamuktaindet ako kim ako ng'atib kosir rotwetab jok ne ng'atiben komoswek tuwai ako torei akoi kobesho sobondo ak sabet ak ole tuyechin kawek ak amset ak chepchep kokuiyo kabwatutik ak makutikab muguleldo. Kakekas eng yo kele ng'olyotab Jehova ko kim mising ako ng'atib kosir rotwetab jok nekatib komoswek tuwai. Tebutiet konyol keripto ano ng'atutikab Jehova? Ak ne kaberuroik chebwone kobun ngeyai noto? Tebegei ng'oliondonoto. Iboru koib sobet nebo kotugul nebo kayanet, korutoito, kebendate koboto Jehova eng orenyi nebo imanda. Kikimiti sobetab kayanet yekibendate ng'atutietab Jehova ak yekibendate lapkeiyetab togenyi. Mwae noto eng kitabutab tienwokikab kalasunet 89:15. Chutok eng iman ko banwek aeng cheterchin. Kebendat eng lapkeiyet nebo togetab Jehova koboru kerib ng'atutikab Jehova. Kou notok kebendat eng ng'atutietab Jehova koboto kecheng Jehova eng muguleldo tugul. Keek che ikesunotkei eng oret ko oret age neiborune tienwokikab kalasunet sobet nebo iman. Sobet nekikochi Jehova kora ko oret neikesunotkei neiboru kole chichoto kaname oret nelitit eng sobet neiboiboi Jehova. Chotok ko kenyorchini kitabutab tienwokikab kalasunoik 101 koitet 2 atya iwe koitet 6 ak isoman kora tienwokikab kalasunoik 18 kaitet 32. Kerib ng'atutikab Jehova komatinyegei ak ketiegei ribetab etunatikab Jehova-natet. Mi tuguk chekelen meyai ni ameyai ni. Ko kerib ng'atutik komakerib kityo kesishe kityo eng yoto akele makat kerib ng'atutik. Kangetinye chomyetab Jehova eng mugulelwekchok ako kaketach ng'olyotab Jehova ko cho tugul kityo kobwone automatically amu mekose konyigis mising yeiribe ng'atutikab Jehova. Ngasoman eng yoto kale ng'atutikab Jehova ko ng'atutik chebo maketab Jehova akobo ng'ony. Ineti biik eng ole ekundoi cheng'omen akosopcho eng katyaknatet ak kalyet. Chotok inyorchini kitabutab tienwokikab kalasunet 119 koitet 7 akoi 11 ak itilde iwe koitet 133. Kale boibochin tienindet ng'atutiet amu ikochin kamang'unet inendet akobo ateptab Jehova ne kiyoni. Tinye kalyet neo chechome ng'atutietab Jehova amu amami kiy neinochi ichek. Cheribe ng'atutikab Jehova komanyoru kanakut age tugul amu taitab kelyekwak eng ole bendote. Yekichome Jeiso keeku chekase it ng'olyondenyi. Kinae kele sobet eng Kristo ko sobet inegei neititaat nekonech kalyet ak boiboiyet nenyitat. Mami kiy neinochi ichek cheribe ng'atutikab Jehova.
Ngebendat eng lapkeiyet kekere ole kibendi. Noto amune singoimen ichenge tochit anan ichenge tait asikobit iker ole iwendi, asimenachin koik, asimatorin katok, asimerieb tuot. Kou noto kiribe ng'atutikab Jehova koborwech ole kibendote. Amu ng'oliotab Jehova ngesoman tienwokab kalasunoik 119 koitet 105 komwoe kolen taitab kelyekchu ng'oliondeng'ung ako lapkeiyetab olabune. Kairo, yekitinye ng'oliotab Jehova ng'ololdo tugul ole kibendote koeku lapkeiyet ak kekere ole ibendi amu iborwech tait ikwong'wech kole ni ko etani, ni komebune yuyu komanyalunot. Ko chotok tugul koeku tait nekibune amaiku mzigo eng sobenyo. Itondo nebo kanaket koboru kabutetab atebet. Ngaribech ng'oliotab Jehova eng yomsosiek asimakibutyi mestet. Kas ng'alek chekamwa Dautio eng tienwokikab kalasunoik 119 koitita 110. Kale kakochob mestet kiptengekinik akobo ane ako maamaste abakakte kanetisosiekuk. Ikere? Kangemaste kemeto oret nekakoborwech Jehova anan kemete ng'atutik anan kemete ng'oliotab Jehova kechute mestet nerotech tengek akousausech mising. Lakini kimi ng'oliotab Jehova kokiboiboen mising. Tos mi chi netinye ng'oliot neimuchi kotes eng yutok? Yes, kameche ateshi ng'oliot agenge eng yo. Kongoi mising Evelyn eng kanetishet nekainetech. Yekikesunoti eng kebeberta notok bo let eng yo katare Evelyn, ko eng tai korok kamwa Dauti kole kande ng'oliondeng'ung muguleldonyu asimayaun tengek. Ko ngap kokesu ikase kong'ololi akobo ng'oliotab Jehova neribei biikab Jehova asimebutyi tengekto. Eng oret agenge eng yu ko yekingen ng'oliot kang'alale leson akobo ng'omnotet akobo sobet nebo iman. Ng'omnotet nekinyorchini ng'oliotab Jehova eng ole kiteptoi. Ngiro akobo yomset nekinyor Jeiso yekingosut kwen ko kikirindae ng'alekab shetani, ko kikirindae yomsosiekab shetani, ko kikirindae ng'alek chekimite eng bukoit. Kewang'une leson Mathayo 4:11 eng kaitet 1:11 eng yo eng betutab Jumatatu, Jumapili sore. Komwa koker kokonech atindiotab Jeiso. Kelechigei angaga kiek long'et nekitektaegei Jeiso sirutik chetililen che chotok ko ng'oliotab Jehova neng'atib nesire rotwetab chok neng'atib eng komoswek tuwai. Kiboisie Jeiso notok asikobit kokirindae oindet shetani eng yomsosiek. Yekitindoi ng'oliotab Jehova akot akichek akingen oleu maketab Jehova amu ng'oliondinyi nekitinye kokonech notok keboisie eng kaberberisiosiek chebwonei asikobit kekirindae shetani koloit koi kekirinda Jeiso akeku katerterik. Kanoto nekameche ateshi. Kongoi. Kikere eng yoto man kele kiterter Jeiso akobo ng'oliot nekilen kikisir. Ko kikisir. Ko notok amune kangomwa tienindet kole kande muguleldonyu ng'atutieng'ung simaun tengek. Ko notok yainde muguleldong'ung akinye ko ingen ile kikisir. Eng atkan kora koribin chotok tugul akinye. Kongoi mising. Atoche mwalimoyot nerube. Kongoi eng taunet, kongoi Evelyn amuin kaitou eng oret nekararan akaiborwech tuguk chenyolu keker. Ameche ataune yotok kemwa amu kebeberta nebo Jumatatu komwoe kolen toretech kenai betusiekchok. Kongoi yemwoe sirutikab Jehova akobo betusiek lelen neta sikobit anai betusiekchuk chekikikono. Ameche tatestai asoman amu kakaisoman 90 koitetab 12. Ameche ates eng somanet eng 90 komwoiwech sirindet ko Musa. Kongosire Musa kosire atindiot akobo atebet. Kale Kamuktaindet kieku inye ole kimenye eng ibinwek tugul. Yekitomo kobit tulondok anan yekitomo
iyai ng'ony ak emet koboi keny akoi koi keny ko ii kamuktoindet. Eng kebeberi nekanyo kong'alale keit betusiek ak kenyisiekyok ko kamwa Musa ako saenyi nekamwa kole ii Jehova kamuktoindet kong'ete tai akoi tai, kong'ete taunet akoi keny. Kale kimenye kotomo kobit tulondok ak kitomo kobit ng'ony. Neiboru kele kang'alal Musa kabisa taunet, amu Musa ko nekit ko sirindet nekisirei kitabushek chetai, kitabutab taunet, kitabutab komong'u, kitabutab ateptab lawik nekibwote ng'atutik. Ako mwoe biik kora kole inendet nemuchi kot kesir kebeberta nebo kitabutab Job. Ko nguno ngot tieni tiendo Musa koibu otindiot nebo yaet. Ak aker Jehova ko laitoriat ako kamuktoindetab tuguk tugul. Kaib inendet koek inendet nekitou taunetab sobet nebo chi sikobit kosob chi. Eng kebeberi kanyo kong'alale keit betusiek ko kangesomanwech eng 90 koitet ko 12 iwendi korok 10. Kale 10 betusiekab kenyisiekcho koitei 7. Ako eng chekimen ko 80. Ngau notok ko nyigisindo ak nyalilda kenyisiek chotok bendi kochoktoi ak kesirte. Ngasoman kurgani angen ale kocham kesomani eng betusiek ya kakosirto chito. Kekoikoi kapchi anan kekoikoi biik kelechini oye betusiek chok ko kenyisiek 87. Akot ko kimit chi ko 80, 80. Konyokoteshi kole iman imuchi ketesun 10 eng cho kikimwa 87. Ne anyun nemite kale mi nyigisindo nebo nyalilda chebo kenyisiek choto, kale kibendoti ak kesirtoi. Ingiwe 12 kale inetech anyun, so inetech anyun kit keit betusiek sikobit kesich muguleldo nebo ng'omnotet. Kanyo kokesune Daudi Musa akobo ripset nebo kenyisiek. Chi age tugul nesobe eng ng'ony kengen kele kisobe amu makitepche keny. Ingesich lakwet rani ko kenyisiek 3 ko kakoendot. Chokyin. Ngimwa ng'olou rani betusiek much kokoit lakwet ikere kakotwet. Lagok cham kenome olekinye konome chepyosok kabit rewot ak kenam rewot yubo kaptuch yun ak kebuto lakwet kabisa kelechi rewot amu ale kimakonome pneumonia lakwet kenyisiek choto. Betusiek chekeringen lakwet ko kikoendo sikechokyi haraka. Betusiek chu rani komakomi rewot lakini ikere choktoi lagok ak kesiche ak kekere koendi mutai kakong'alalun. Ko ngemoni eb America ngutite ikere lakwet nekikemete kenyisiek 3 ak 4. Betut ninyo kokotin kolenen kokotin inendet kole iamune kikurenin ng'o ibo ano itot itepche olinyo betusiek ata siwe auyo. So tebenen tugun alak chitoboti sibile ii kalyo lakwani. Ko ngomwa sirutikab Jehova komwoiwech kole atindiotab sobetab chi ko kenyisiek ko ngering. Ko kanyo komwa kole kenyisiek 1000 eng Jehova kou betut agenge. Kale sirtoi eng kasarta agenge. Ko ngong'olole Musa atebetab kenyisiek ko kaboisie ng'oliot nekikure eng Ebranic maon. Ng'oliot maon kale ngewal ng'olionoto komwoe kolen lemenye Jehova. Inendet kole kimenye. Inendet kole kiunyegei. Inendet ko irimet nyo nemuchi korib sobonwekyok amu ngitosoman 91:9 kole kolen Jehova kamuktoindet kole kimwechini ribindet nyo, kandoindet nyo nemuchi koribech ak kondoiwech.
Kangalal kora kole ng'omnotet nenyolu keboisie en kenyisiekyok. Ma ng'omnotet nebo class ile kanyoru kaisoman kanyoru makisiek chemi barak. Ng'omnotet neng'ololen sirutikab Jehova ko kenai kele anga kenyisiek chekitindoi konwoken. Kot konwoken kenyisiekyok konyolu keyai ne? Nyolu keboisie ng'omnotet kesoman sirutik chebo Jehova, kesoman kenai kele kasarta nekimeng'isiei komakitepche keny. Kenyisiekyok ko ng'ering'en matya. Kokotabwoti kenyisiek chutok aro akobo leu nwokindo neketindoi eng ng'ony ak sobet nekitindoi amu tienwokikab kalosunet eng boroindo nebo rani komwoiweche kole nyolu keit kenyisiekyok. Kokongaker nebo sobet nebo biik chekimeng'isiei eng ng'ony komugul kitindoi biik billion 8 chemi ng'ony eng ng'ony komugul. Ko sobet nekokoker ng'ony ingesoman eng kandoik chebo WHO nebo lekere akobo tililindo nebo biik. Kale sobet eng kenyit konye koite arawetab 12 kotomo kotoige kenyini ne 24 ko sobet nebo biik nekilen kawaida kosopcho biik eng ng'ony ko kenyisiek 73 ak arawek 3 ko nebo sobet nekitindoi eng ng'ony komugul. Ako kwong'e chito agenge kale eng kenyit agenge kityongon nebo 23 kokosirto biik 61 million. 61 million. Kot ko sobet nekimeng'isiei nekilen oye akoit nakale sirutikab Jehova kenyisiek 70. Kot kiikim ketesun 10 ieku 80. 80. Ko nebo ng'ony ko 73 ak arawek 3. Biik chekobek eng kenyit nikonye eng kenyitab 2023 ko biik 61 million. Lagok chekokisich eng kenyinotok agenge ko 134 million chekokisich. Neiboru kele eng kenyit nebo sobetab chi eng nwokindo kekere kele eng biik 1,000 chekatuiyogei kesiche lagok 18. Eng kwenutab lagok 18 kobeku lagok 7 eng kenyinotok eng kasarata nebo biik 1,000 koumgei biik 1,000 kobeku biik lagok 7 anan ko lagok 8. Eng ng'ony komugul eng kenyit agenge kekere kele beku biik matkeiti amu nguno kenyit nebo 2023 kokobek 61. Lakini eng ng'ony komugul akai ngeker kenyit age tugul makibit boriet malia kale kobeku biik 1,56,000. Eng betut agenge kobeku biik 153,424 chekabek eng betut. Eng sait agenge kobeku biik 60,692. Eng minitit agenge nawo kitikin kole kobeku biik 106 biik chebeku. Eng sekondit agenge kobeku biik 2. Sekondit agenge kole kakobek biik 2. Emet netindoi biik chemeng'isiei koekeny ko emet nekure Monaco. Monaco ko emet kitikin netindoi ekainik 200 chetindoi biik chemeng'isiei 36,208. Emonotok nemi Mediterranean, mito ainetab kwembeyot nebirir nemi Mediterranean komi emet kitikin nebo ekainik 200 kityongon. Bichutok meng'isiei komi kwenutab emetab Italy ak emetab France. Koletepche biik keny
Amune sikomeng'is biik komie ak ole tindoi sobet nekararan nebo tililindo. Tindoi kerichek, tindoi ripset, tepche biik eng oret nekikipimoni, kinoe kele tindoi miondo ne chito. Sikere kole tesetai kenyisiek chebo bichotok amu kiribei tililindo ak sobetab bichotok. Kosup emotinwek cheu South Korea anan ko Hong Kong, Macau ak Japan. Ko biik chemeng'isie kenyisiek chemite tai. Ko eng sobet nebo bichotok kale eng kasarta age tugul nebo sobetab bichotok komeng'isie murenik chepyosok komeng'isie kenyisiek 84 ngomeng'is amu chepyosok komeng'isie kosir boisiek. Ko murenik komeng'isie kenyisiek 82 ko chepyosok ko 84 eng emonotok. Ingiwe testai inai ile sobet nekitindoi eng emetab America nguno nekimenye ko amu tililindo ak sobet nemitei ko kale kikere kele kenyisiek chemeng'isie chi ko 78 ak 76. Chepyosok 78 ko murenik ko 76 eng kenyisiek chekakomeng'is eng emoni. Ko ngiwe Africa ole mi ng'ony kabisa lekile masobe biik kenyisiek chechang ko emet nekikure Lesotho. Lesotho komi South Africa ng'ony. Eng kenyit nikonye kale kokeker lebetitoi bichotok, kale maitei eng murenik koite kenyisiek 50 ko chepyosok ko kenyisiek 53. Sinai ile ak le noto nemi ng'ony kabisa. Ko ngiwe emenyo nebo Kenya ko kokero akeker kele angomaya kora lakini tindoi kaimutik kora. Eng murenik amu Kenya ketindoi biik million 53 ak 7. Ko eng kwenutab biik chemeng'isie eng yotok kenyitab Kenya ko biik chetindoi kenyisiek 60 ak koba barak ko 2,200,000 ak 200,000 chemite Kenya ko biik chekakoekitu kenyisiek 60, 61, 62, 63 ak kwo tai. Ko chun alak chun chetakomite kenyisiek 60 ak kowek ng'ony ko 51,000,000 ak 700. Ikere ile chang biik chetakomi ng'ony eng kenyisiek. Biik chekakoekitu ko 2,200,000 ak 200,000 ko chun alak komite kwenut. Ko ngiro sobet nebo emenyo nebo Kenya ko biik chemeng'isie eng chepyosok ko kenyisiek 65. Eng murenik ko 63. Nekere ile kabisa komach amu ingipimi kenyisiek 60 inai ile komi kenyisiek 4 siwe anan sikotilin. Ko eng Kenya eng lagok chebeku komi barak amu biik 1,000 chekakituyokei kobeku lagok 29. Eng biik 1,000 ngesich lagok notok kisiche lagok chetakomengechen kobeku chechang 29. Neiboru kele eng kasarta age tugul eng lagok chetomo kesich koboru kele eng chechang kobeku. Ako ito nebore biik mising ko miondo nebo cancer. Miondo cancer nebo borto nebo cancer tugul ko namba 1 nebore biik eng emenyo nebo Kenya. Miondo nebo pneumonia, miondo nebo diabetes nebo sikaruk kono kokwo barak nebo kwong'ut. Ko eng kwenutab mionwechu kekure lifestyle diseases. Sobet nekimuchi keribkei, nemuche kelya, kokobek biik chechang amu notok ako kotil biik chechang. Ko amu nyigisindo ko kebeberta kabisa nekile young Kenya nebeku biik ko kebeberta nebo Tana River. Tana River ko lebeku biik chechang chemakoite kenyisiek 60. Sobet nguno nebo kawaida chepyosok
ko kenyisiek 59. Ko murenik ko kenyisiek 50 anan ko 51 eng sobet nebo murenik. Ko ngiker ile atindiotab sobet eng emenyo kowendi koboru kole anga ngeringen betusiekyok nyolu kerib kele une eng emoni bo America ngibe kenyorun miondo kelechinin itindoi kenyisiek 5 anan itindoi kenyisiek 10 ko shekemwou amu kingen kele ngipkoi kenyisiek cho kole konget ki ipkonyi kenyisiek chun amu kipimani biik ak ketebe eng olimbo gaa mising ko matakitebe kuno amwae kongoi amu koketoi kandoik chebo Kenya kepimanat biik meeshep kepimanin amu inae kenyisiekuk koteketes kenyisiekuk amu ikere wendi kot kongar suruk chi akwo sikwonge kile koam ne chichi angobaibait kenyisiekchok konyolu keboisie amu ngimokiboisie kenyisiekchok komakingen kele ne neyookse mutai. Kenyisiek chikokonech Jehova nguno konyolu kerib amu yutok le mitei kasarta kerib kayanenyo ketach logoiwek chemiachen kesiku amu ngot ikim imuchi iyai boisionik akobo koing'ung, imuchi isoman ng'oliotab Jehova ak iwe kanisa. Mutai kakobit miondo anan kakobit nyalilda ne kanyokoimin komainyoru boroindo angot ikas amu iborye ng'wonindo neitindoi. Ko kangomwoiwech sirutikab Jehova kole ingeit betusiek ak kenyisiekchok kokanyokokonech nyikanatet kenai kele nyone meet nemotiny. Ko amu nyone meet nemotiny, matiny kakikonin kenyisiek 70 inai ile chang nyalilwogik. Nyalilech emoni eng mionwek, nyalilech emoni eng usisiet nekiusegei eng sobenyo nekitindoi, nyalilwogik amitwogik chemakitindoi, kaimutik chebo kapchi, sobet nekitindoi, ng'wonindo nekitindoi eng emoni. Konyolu kenai kele anga makibendi keny. Ingebirto bori ak kenyalil bori kotiloksei eng kasarta nenwach. Eng kebeberta notok ameche atuiyo ak kebeberta nebo oeng amu yekakenai kenyisiekchok kele ng'ering'en konyolu kerib kayanet ak kerib kele nyolu keyai ne eng kasarta nyo. Kokamwoiwech eng kitabutab Yohana 1:29 ak Yohana 3:14 nakale Jeiso eng kasarta age tugul a oret ak iman ak sobondo. Ako eng sobet nekitindoi eng emoni konyolu ketach logoiwek chemiach amu Jeiso nemuchi kosorwech ak kokonech kamang'unet. Eng kebeberta nebo kwoeng kasi kong'alale akobo tiemutietab Jehova. Kanyokomutech nguno Musa eng 81 koitet 7 ak 8, 95 koitetab 7 akoi 11 ak 105 koitetab 17 akoi 22. Ako konech atindiot nekiyaak komi kokakomanda lagokab Israel komi ong'atet. Eng bandanywa nebendi emetab Canaan ko kiloit nebo kwong'ut. Matiny kinwach emet. Lakini amu kiingen Jehova mugulelwekab lagokab Israel ako kiingen atebenwa ko kiit kasarta nekiimgei lagokab Israel amu kait ong'atet. Ong'atet komami beek, mi rwandet. Ong'atet komakikerei amu lale asista nebo kwong'ut. Amu Jehova ko kiurwenwa nekikokon boldet. Ko kikochi lagokab Israel sikobit kosopcho akonyor kamang'unet. Ingimitei ing yu ko kait ainet anan kait kebeberta nekure Meriba. Nekikatkange lagokab Israel kotyem Jehova. Notok kamwa ng'oliot kole metyem Jehova. Metyem Jehova kamuktoindeng'ung. Amu ngityem Jehova kamuktoindeng'ung koboru kele keeshe kaamiset nekikonin eng taunet. Kait ainet, kait kasarta nekakobetyo biik, kobetokei lagokab Israel. Kolechi Musa, kilya memetech eng emetab Misri. Kemutwech nyekebeku. Amune sinyalilech neteni? Ko kingakomwochi kolechi amune sinyalilech neteni, kobirtokei lagokab Israel akolech Musa. Kolechi Jehova Musa, ameche bitwekyi rwandet.
Ko eng kebeberta nin komeche kotwekyi kityo kole Jehova twekyi Rwandet sikomong beek. Eng kebeberta ni koleji lagokab Israel Musa kimeche beek, nage beek ako mami oinet, ong'atet, kayait emet, kachir kelak koik, lole asista netomo kekosei. Ko ngakobetokei lagokab Israel eng oret age tugul eng nyalilda, kolech Jehova Musa twekyi, kong'et Musa nekatatwekyin Rwandet koboisie sharit kinye nekikayat ainetab araraita nebirir. Korokikinye nekikawirta eng taitab Farao koek ndaret nekio ak kolokoi ndarok chun tugul. Kokwer Rwandet. Kokwer Rwandet iman komong beek. Ko kingomong beek kole Jehova kakotyema bichu. Korok netai ketebe Musa kelech kokolechin twekyi akaikwer. Ingel agenge ing ngalek chekiyaak eng Musa nematakoit emet nebo Canaan nekikokochi Jehova kamisit ko kweret nebo Rwandanoto. Maisub tegutietab Jehova nekikolech twekyi. Kwamu rirenetab Jehova ak nyoetab kat nebo Jehova kotokomitei kwenutab Musa ko kandoindet. Kole kityo akoi ikere emonoto imuti lagokab Israel koit ing kegut. Kotoben yun akoitu chito age nekekure Joshua sikobit kolanda lagochu kobun oinet nebo Jordan koba nganasenin, lakini meite ikere kityo konyek akibekyi. Ikere ile makine ngot kereritab Musa lekikitupchi. Kale king'et setani konyo ak malaikaisiek akeboryo akecheng bortab Musa ako makinyor. Ko ikere kele kamwoiwech komie sirutikab Jehova kele biret anan Rwandet nekikikwer ko kingakomong beek kobor Jehova kole tindoi tuguk oeng. Tindoi Jehova konai kole tengekwok chebo biik ko kila akine Musa ako akine kiptengekyot Musa amu lautiet nekitindoi nebo lagokab Israel. Kakonerekyi icheket kole kamatokas Jehova ako matokoyanak. Ko amu noto ko kiimgei eng muguleldonyi kole Jehova kimuto akai kandoindet eng bichu uen mugulelwek. Ingen nyigisindo netindoi kandoik eng kasarta age tugul eng kwenutab kaniset. Kotab kobirtogei kristianik akobirtogei koyonik. Kot koimak akine pastayat ango boiyotab kanisa. Kot komong ng'olyo neui ako ng'wanit eng ichek chekisubi. Nito ko kenetech komie kole tuguk chekiyookis eng lagokab Israel eng Musa ak birtoetabkei neking'ung'unso mugulelwekwak akobo kayanet neiyoni Jehova kokityep Jehova. Anga betut nakaking'unyng'uny akebirtegei eng ng'woninwek chekibune ak nyalilwogik ak mionwek ak kaimutik chekiloe chenyikisen ko anga kityeme Jehova. Melen kityeme Jehova amu tuguk cheng'wonen eng achek. Ingelen ketyem keistoegei konyikisen eng achek. Ko agenge ng'olyo nekikere ngebwat kito nekiyookis eng Musa. Ne nekiyookis eng lagokab Israel. Ne nekiyaak eng mugulelwekwak. Kilelchi Jehova akobirtogei. Angot ngebirtoigei komeche keib lagoutikyok kemetochi eutab Jeiso sikobit kenyoru katerteret. Nebo oeng, kikilechi Musa twekyi Rwandet. Kong'et Musa kokwer. Yoto kikibitune kaimutik. Ngole Jehova aini komeai age. Kikilechi Musa mekwer Rwandet, twekyi kityo. Kong'et Musa koistoegei atebetab Jehova kokwer. Kweroni ko kergei ak yekakonyikisitu tugun eng sobetab chito kelechin kityongon iyan eng muguleldong'ung. Ngiwe sipitali ko kerichek cho kikonin daktari isobe.
ko kaananatak ko kean kamang'unet neng'ete Jehova koboisie daktari kotab ko wala kaananatak konyi kotilache cha angomotaka chebo sipitali ngacheng chepsokeyo akacheng chito netindoi sakitiek alak ikas kele akile mi chito ake nemi Mombasa anan komi Eldoret anan komi Kakamega inome banda anan ko kabit amdoindet neamdoi nesochin biik imete kamisetab Jehova ak temutietab Jehova ak tetutietab Jehova kokaketyem Jehova ko ngityem Jehova inyoru birutiet ko birutiet ko ng'wan amu imuchi imyan kosir anan imyan kotime noton nenyolu kebwat kabisa kele metyem komuktenet kikityem lagokab Israel akinye kikile Musa mekwer kwa Musa extra mile kwa tai saidi kokwer rani kelechinin nekakesoun iyan sikowalun Jehova ilachicha ngacheng chepsokeyot sikokona sakitiat sikokona chekie kelechin iyechu saa sita ni indei koskoleny ni ibinde kitanda ni inde natyo yo inde kurget singimondoi kurgat ko kiekotwogin nebo tuguchotok ak ilipan chepkondok kakonen nito kenai kele manyolu ketyem Jehova ongemetochi Jehova sikobit kowalwech yaakesu sokochi chi nemuche kotes ko kamwa kole ing kitabutab Ellen G. White nekile testimonies for the church volume nebo 4 kale iman eng kasarta nekimeng'isiei kokokoru korue ng'ony lakini kitebe kale marue setanik amu imeche komas icheket chemakokase it ng'atutikab Jehova eng kasarta age tugul koboisie oindet tuguk chekikure excuse ile katamwaini lakini amu kakikikyo bahai kamotoi lakini amu anum ito nekiyai Adam ako sotiondenyi Hawa ko eng kasarta age tugul eng mugulelwekyok komi nyigisindo nebo yaitiet neiuitu mugulelwekyok ko ngakouit muguleldo komakekose it Jehova amu tingikto kokwoe muguleldo kouit nemakekose it Kamuktaindet oye kai ang nole kakeib kebeberta nekoi eng yu kot komi chi nemeche kotes ko kait yotok ata chito nerubei Kongoi kokeny chamanikab Jehova amu kanetisiet nekakenyoru ng'alek cheechen. Akineti sibakas ale anga kakorektae chu kobek kenyisiek. Anga atyem aiti keboleche angomatinye. Ko ngomatinye ngu karirgei nebo Jehova nami kityo. So tegin chekonget ak rirgei nebo Jehova neo nemitei eng achek. Nenyolunot eng man kero ak keletit ortinwekyok kiwekyigei Jehova ak keboisie chegoshekyok chenwoken chemi kurgetab asista. Kamwawech lesson nebo betuni kole ateptab ng'olset nebo oretab yoitiet. Kisomani eng kitabutab tienwogikab kalasunet 141 ko kitabunotok ko koit kong'olole tuguk chechang ako saet nito. Saet nebo ripset kobun Jehova. Kangonetech Evelyn eng tai kong'alale ng'alekab yomsoshek, kong'alale ng'alek cheibu shetani asikobit koberberech asikobit keyai tengekto kemasta eng oretab Jehova. Konetech pastor akobo ng'aliotab kiit betusiekyok ak en ole kiboisietoi eng oretab ribetabkei asikobit ketonon eng imanda akoi betut nekikere Jeiso koweksei. Komwawech betutab kosomok kasi kolechech nyolunot keeku biik chekiribegei, nyolunot keeku biik chekingen kele bwonundo ano ng'olset akochorech ak kenyorugei keyoe yaitiet komakimite oretab Jehova ko akeeku biik cheakomasta. Ko ngong'ololi kitabunet tienwogikab kalasunet 141 kosoe Jehova kolenchin mamuchi aribkei kityo ngon eng yaitioni tugul
Ago asai Jehovah ale sokobit koek inye ribindet nyu. Nyalunot kitambwan Jehovah ko ribindet ab sobonek kyok ak ateboshek kyok tugul kinde kelunyi asokobit kosub kondoiwech eng ortinwek chebo imanda. Kale nyu atamo agenge koitenge kale sait nebo ripset nito no tiro bolosinet pokol agenge ak artam agenge ko saet nebo ripset kobun yomsoshek chebunu orit ak chebunu sang. Ngengalale eng yu ng'oliotab yomsoshek chebunu orit ak chebunu sang ko kengalale ngemwa ng'alekab sang ko influence kobun biik chebunu sang. Kachutet neichutin biik chemite olimbo sang. Ak nebo orit ko nemite akot inyendet inye mwenyewe. Yingikas ole kitoundagei yaitiet eng kipsengut ko kale kibitune muguleldab shetani. Akot bit yaitionotok ipkomong ipkoit emet kuretab asista ola tugul ipkoityi chito. Ko kenai kele kami nebunu orit akomite nebunu sang. Kale ng'oyondit nemi komabunu kityo kachutet kobun biik alak cheter chemanamegei ak oretab Jehovah. Kale akobun orit chutok komuch komite magutikab borto chekemakchinigei chemanamegei ak oretab Jehovah ak alak cheu chotok. Kole kito nenyolunot keyai nekenetech lesonetab rani ko kale nyolunot kiro kebeberta nebo tai tuguk aeng chekakonech eng yu. Nebo tai ko kerib ng'alaletnyo. Notok amune sikokimiti kitabut tienwogikab bolasunet ak pokol agenge ak artam agenge yutou kaitet 3 komwae kole nda ribindet kutinyu Jehovah rib kurgetab kutinyu. Kole leson ng'alio nebo tai nenyolu korib kristianindet ko ng'alalet. Ng'alalet ko naikase kosome kauti kole Jehovah nda ribindet kutinyu ak irib kurgetab kutinyu. Nyolunot koek kutuswekab kristianik. Konyolunot koek kutuswek chetinye ribset. Maribset neimuchi koribkei ichegei ako ribset nebunu Jehovah eng sautikchok ak samutikchok tugul ko korib Jehova kutuswekchok. Asokoek kutuswekchok ng'elyebwek chematinye ng'olset. Tial nemeche keng'ololi koek kristianik ak kekere ko kit kitigin. Kale taunegei yotok kabutenyo. Kit kitigin ak kikere ko maki koek mutai kakoek ak kakenyorchigei kemite kimasin. Kale nyolunot koek ng'elyebwekyok chematinye ng'olset. Nyolunot koek ng'elyebwekyok chematinye lasetabkei. Kachaunetab kei, lasetabkei nekitindoi keng'ololdosi akobo kei. Making'ololi keboriani akobo tuguk chikoiwech Jehovah ak tuguk cheechen barnotoshek chekikerei akobo telelosiek chemekesugei chebo kipsengwet. Ko nekateng'ololi notok keng'alal akobo achek. Keng'alal ako kilosugei. Keng'alal akobo tuguk chekitinye. Keng'alal akobo etunotet nekitindoi eng ortinwek cheterchin. Kotok lasetabkei nako lasanato bo kei ko notok nekiwirta shetani kot kobuti tengekto. Kale ndeune kabutet kalasunetabkei. Yenyo lasetabkei eng oriting'ung inai ile kito nerubei ibuti kayanet. Eng notok konyolunot keribegei ng'oliotab lasetabkei komang'une kutuswekchok katororetab Jehovah nekatetorori ateboshekyok. Kale nyolunot kora koek kutuswekchok chematinye chubishet amu kotugul kotia chubishet atkai tugul kotia tuguk chekiyostosi. Emoni bo Amerika ni kotia tuguk chekiyostos biik. Ndewendi kotile ketebie ak biik ak inam asa icheket chekibwa ak kemach kinetkei lugaitab emoni ole ng'ololdoi bichu asikobit keng'ololso tugul. Ko ngomeribkei itinye brekishek cheindoi tamiretaab Jehovah ibwatu ing'ololi chabuk chematinye itwekun Kenya koloboti chito. Amu ako kikoek bitet eng koroni. Yani ng'ololi chitugul akot boiyot neo nekikere kotindoi kalwalek kotindoi lugait neu notok kotobo lagok chemengechen. Kobetun ile kikwo atebet kotokostai ano kwo masta ano. Eng nitok ko chitab Jehovah konyolunot koek ne indochin Jehovah kutinyi. Kit nemang'une koek neitorori Jehovah eng kit age tugul. Asimabit chubishet, asimabit lasetabkei, amabit ng'olset. Nebo aeng ko kale nyolunot kora kiro kebeberta nebo biik chekimi tugul asikobit keribkei eng atebenyo. Kaitet 4
Kumwa engon artamage ngende ta bokole nga artamage ko itangwan wala me tak timugul la ñu kiyaga tugul ne ya boisione ga tengto ko boto bi ci ay tengto kasa Jehova ko lenji me tak timugul la ñu kay tengka bi ci ay tengto istoy na mugul la ñu engol le mi tedi ci ay tengto asobet aro kita ne ñalu ay ne tororin al man ne tengka geng tayngu sae mi tok en bokole nga artamage ngende kala mi luget no en mugulal dab ci kala sawuti gitjo ci gone ka terteri jeten geiso ngisa manang ta ko tabro manek mu tsap ko tini ko tamanang mu como Paulo kolen amu mangen na amu manamaje na ago naweje kunotok na ke mitei engonyuta egureta basista ko tia yom so shikibu ngon ti gere ile kateja me faiba yetabe moni ti ka support ko meje ko bye gay ak emme kuma we kitabuta korindo ek na tay tamana mu to na so maksumo wala mo ngi berbera ngeme joro no kia je na tepto ne mi ko ga ngala surutene en ga tangwan ko so me jo bo lene ame ga di mola da nyoge ga tukul ne me go no kay tenga to ak bi kay tenga ko ago sta na ije go lo gitu aso be ta to na mandam ko la bo le ne kita ga tukul no enyu kala ko mong na mu in kala nga kita ma me jaay kala nyuru ge ga ay yebor ko le mi telu go shek te mi te ko bare ge ngori tin nyo ne jaba tamul mirik ki murwanen ko bartos aktam ret ab Jehova aso tem ko gone kay gito nem kamge meje ge ay so ko ta ki tenga to ko kenyo ge ga tenga aga me meje ge ay tenga to lakini kita na gone jingo ko mangunet ko gone ko mangunet ka tertiri shit ge nyure nge su ge tie ngama wala bawlo ngari te magangwan yo to tisap te magangwan wala ane na nyandili ngone tiojo engorta me one kitinya bor ko ke makin ge tugu jejeji kitinya bor to na makin ge go bye ge ngure ta basista kitinya bor ko ngo mat ni tamere tab jo boritin ni ko me jogo ko bunci ge ga tol ke tinta ga yandi mammi nyoy tab ka jerar woni ko ta ga tol daga nyor bor mu jogo ko nyalo ko nenyi ta tamre nyalo ko ga kalu tab Jehova ke nay ge paisye man go ga kalu tab Jehova na menye tamre tab jo boritin nyo asabit kondo we ngor tunek ole gubunoti age to non senga manda amat ko dum dume ngoni anango mase ngoni ke tokki ge mase agamas kangala we lo sonu ñu ko lenje ko la ñu ndo tengak to ko ñu ngor tunek sumo ago ameji gir ngal yon tane agiro tugu ki tindey at kay tugul wogle jamata to win kat ma bor Ay, wala. Inde kuya mite. very good yo to ordi ogere gyo kia go simet inyoru bi ko misi mo shek ndewe ndi goro ne gitu ngon en nyoy ga nyi en hospital ga nyi taktare ko nyo ak yere bi kemela inda ko ma tugu ji ko tokinji ngala la jitagi yere la ngi tay gurto ko tele ji to jito gurto ne ma se gurto ni ma tugu ji ngi gat ti walen ay aw bro awle inyoru iwe ka si shek ko ang le prek ko prek ko mi jito ko ami je len jito miet agole zime wala ngam nye matugu jeki nyaiwe olege awat kanisa kongo nge mangu tongongole ko len jita zime mammi tina ngala lo sati simo seju ak tugu ke bay ci computer yene ak ne ko gi ko bay ci setan ak jutori tyo magu moy ngale yaaje la nga ngot ke bay ci ngore na garara ne ara nga ngala li ran ne jege mi tayu mam tos mag mi tay ke bay ci mi te no ni tag yo ndo lugo ye ke mejen ko bangun ko mukule nge bay ci ngore na garara ne ko tarate ko lugo ye ke mejen ngore tap chakta nge bay ci ngore ne ya ko bone ni tak ko tak ke go yo me ko tak ke tengak to ag nyor ci ge mi tay ko ag bu ci tengak to ag ye tengak to wuji ube nga tar ñu xale
kala lesson kala meje borta koya yaitiet yani ngalya na tay na to ko ko to we rock ko sai ko meje borta koya yaitiet yani kala wendi ko tokkin ga masana ba yaitiet polo polo igera ko lagi maji jam ko ngi maji jam ko bwan metingun akay tugul I tebege ile tos tiene ngi ngoma gero kaya ita wewe gi agmasi itime ro ijengi ne ako nga to ko mo shetan ko nganan mero gene engioto lakini igere gama sana gararan akay tukul kale yaga iro megere gita ne kale ito igioto kitegen ko kitegen itime ile tos ngai ko tos mine iyai tos mine ko megere tofauti na bagita nagabi ko ga igioto kitegen kale mutai ko ga orit mesenge agita ugenjoen iba ge kita no go me ko ito ngore na mingen ki igere rani kita genge en media ne manyolu ko bitenda na garara ne ga tan sa kapsa awanga la ki mo ko pung I jam tan sit korok ne ga tan sa ne style na gi mong ko mo po so mo itendai indai ngala ki mi te je ngala jo ngala lin tenoto de to ne bangwana iteni ngari iwendi iteni teno logo ye cheune joto itendai ko Christian inde na ile nyaruna kondo un tamre tap joba ngutolo le wendo asama yo men shetani iter en logo ye kemeje itendai yo goren Jehova kala kitabuta Matayo taman lo ogero ayo to ugi jire ngwenu tap sui na taga nyone ongamegi tu ula ga bere noge agotala itu go jebe tu gone mo be ko pugite swere ta gole ongamegi tu engban po ona ole o go maiti na ga Jehova awenyo korod na ganyo ngoni gotos onam te yeno agotos ba isi te yeno asobit ko tono ngane ngwon kala tiagla ga tagenge kale ngenyor ci tengek o guti jota engda memirieta mutione ak nebala tinya kolle agorip kay sema hiomin aginye ya bi ki go putio nge ngane nwa amu ka poise afganise digoneses je afganise ka go suryo gopchi ko suryo gopchi kolle ji ko ger jobe het kabagot ko ngalal di digones mon saga kolle ji go sirya boyot boy ko kwege guni ko anan ko ndi boyot kolle ji nin boyot afganise ko ge sirya ke bioset no go uni ko ngap ko boyot ke ngalal ji ipo nyor boyot ni weaknesses je ba ga ko ndagata ngalal le ngam na tet ko tagan ngara de bande boyot ni ko jamdi setan ko jutori ka wala je bioset ap kai boyot na ko indi gase ko men ko ngap ko itu ko ma ko mi jago to mi to ki gemmei ko gelle ke kwanya mi to ko ma ko me chei ko me de tukuru ko le boyot ka baganisa ha anga mi te na mi to mo bora yai chama meji ko mata ko le dos ko mi moriet ko nyago matu ko boyot ko ortne ke chang ju to ko ne ga buto che ko ne ko me shetane angot ko magingen kele ngode ge takini ge ngamanda ago bay sitam choga ne ge go nyalo ge ayte no yuta kemana go choba gole ngale na balete go gale ge tiege jo magityo ko muju go gaji ci ka teret en yom set geri be ge ngale ci ngalali ak ki go se ko bo manu en sabon daño na bagane kala gu gure cristiane ge ko ke muy toy ago ga ni sey nga manete ago tungo ge ci so go yexi ci ne tesey anango ne tinya tebut so atay mo lu mandore mi ngalyan ko jam ko baishe bigin jamaji nam ko kede ingel ko ketin gioni yone man mu magi gi yone ko tipot kale ge baishe bandek indai bandek bandiat yo igero ko subun ko kede ko kinda bandiat vinda korget vinda ko komang na le magere ko ket ko la genam ame bandek yo tar ko sub ne boye ko rujala tar joto ko rujala ngep ko stu kan ko kede ko gi ko ke gar ko keta genam
kale kokergei ak kayanenyo achek chekiyoni. Setani komelen kong'ete amut anan komi amut, kikotebi kenyisiek nekit 6,000. Ingen kabisa lekityeme sobetab kristianik ak koyonik. Boisie kebeberta kitikin iker ile nganyumnyum ni ngamokoya. Koboisie kole itar noto kora iker ile ingen kakimwa ng'olyon akilen metyem Jehova. Ko yaitiet komelen nyone yaitiet kabisa kotolugei koboru moet. Ng'om setani boisie ng'omnotet nemi barak. Nguno eng emonab America ak achek chekikomite emotinwekab chumbek kole kikimasta ng'olyotab Jehova ko rahisi nebo kwong'ut. Yo keboisie kelech memwa ng'olyotab Jehova imi kasi, memwa ng'olyotab Jehova imwochi chitab kokweng'ung amu mengen chichotok ile lyon kokikekon kile katyaknatetab kayanet. Ko katyaknatetab kayanet iyan chi tugun chekemach amu imi koing'ung ako matebenin chi. Ko kikoboisie Satani tugun cheng'ering'en. Nguno ikere ngot kebebari kabisa kikwo ng'alekab inyoru kanisosiek chechang makomi biik kanisa. Ngiwe nguno ngimi gaa olin ikere kochang biik eng kanisa, lakini tabiker kayanet iro mugulelwekab alak chechang kotomo koyan koyam. Ko oli kokikometo kanisa akobo atebetab ng'onyuni. Ko ongero kele ano ngeboisie ng'omnotoni kamwa sirutikab Jehova. Ngokone Jehova ng'omnotet sikenai kele eng orani nguma kararan. Tia biik chekinyokotyem biik nyonomdoi cheechen ak nyokwam kwai kwong'utik eng Eldoret, kwai ng'atutik eng Kericho anan kwai ng'atutik Nakuru. Tatibistukani kristianik chekocham kobwone kanisa kobendi sabato anan ko biik chekocham koteleldos kolachan ngumaya nitoni. Koto kakosochean makosochean makakosobi ngumaya. Tia biik chekikoboisie rabisiek kotorete Jehova. Kongoi mising. Ataje mwalimu nerubei. Kongoi mising, abwati ale kaketar lesson, kakebe kanisa, kakeamdoiwech, kakinetech. Ko abwati ale awendi kityo ketoroti, ko kakimwa kele inetech kiit betusiekcho. Kobwatwa tiendo nemite kitabutab Kalenjin namba 135. Natyeni kityo Constanza akenge kole nwoken betusiekab chi usoga netorokse urwet nelabati Jehova-ge choto kenyisiek ineri ko kirwoget ak met mwechi eutab Jesu Jehova-ge Jehova-ge kas kotoi kokurin Jesu Jehova-ge ngotitebi eng cholwok isip kekeri kurget makekosun tun rirek Jehova-ge. Kangole aramaru iti betusiek chechiket kotinye kalamit akasire boker ale kakonwaketu betusiek iman. Ko ikere ile chitugul kotinye betusiek nging'ete karon akokonin Jehova kaing'et imuchi isir kole kicham kemite sukul kesire nambarisiek kele kang'et betusiek atau keker sukul. Eng betut nekaking'ete kinemu kolabati chito kosire betusiek chekang'et. Eng oli lagok koite kole kang'et betusiek atau keit Christmas. Kokatoige Januari kityo koit lakini kakameche kiit betusiek cho kele tia. Mara kokaan betut nebo let iistoi ilechini ko mising anyun ko kakekas kele sikomyeit ko kenam ng'olyotab Jehova amu inendet neingen. Ko betut nerube kikesu nebo kwang'wan kasi kolen kaberuroik chebo sobet nebo iman. Ko asome kesoman kitabutab tienwogikab kalosunet nebo agenge koitet 1 akoi 3. Ko achame asoman kolen iberurot chi nemaname ng'alekab biik cheyachen.
amache kenam kekas kele iberurot chi nemaname ng'alekab biik che yachen amatonone oretab kiptengekinik amatebi kecheretab sosik. Ko akot ngeng'alale yotok ko ikere ile kaka oret ne agenge no komwa pasta kole nyone kou ngokiet ole kinomdoi konyone komutyo kolen ko akot nguno akot achek eng oret neimuchi ibute kora ikere ile ka tuguk somok kale iberurot chi tuguk aeng itinye kaberuret atyo komwa kole chi nemaname ng'alekab biik che yachen komi kamite iberurot nemanam kwang nekanam ko agenge inam ng'alekab biik che yachen ametonone oretab kiptengekinik ngotiwendi eng oret kaikas ng'olyo atinyoru bichu ng'ololdos tonondos otononchi tugul eng yani obe kibagenge ikas kuting'wa akikas ng'alekwak kokotononse tugul atye iwe anyun ibitebi ng'ony kokakikere ile kakabutet ko ikas atye otononse neikere ile nguno ikere ole wetitoi kabutet ikas akitonon akoi kaitebi ng'ony eng yoto maimite oret nekewendi kaiutye ole koiwendi eng makutik chekaon Jehova kaiutye amu kakolya kakinachin ibinam ng'alechu kakotekanin mara moja shetani ibinam oretng'wa ko kale akoboiboitune ng'atutietab Jehova akobwototi ng'atutienyi beet ak kemboi akokerkeit ak ketit nekikiminji ole nekite ainosiek neiyei logoekchik eng betusiekchik amarestos sogekchik ako berurok ki age tugul neyoe ko ikere kaiborwech kole chito nekamatonone nemakas matonone yaitiet amateb ng'ony ak bichotok ko kakikerkeitune ak ketit nekibite ainet. Abwoti olekinye kotaming'in ko kicham kiawendi sukul eng olimbo Kipkaren Celia ko ibendi aino Kipkaren inyoru lamaiyat nekibit matonon kobite taban kibite ainet tikitikchi kokachoktogei in ainet kole yani singomite nguno komatononi amu bendi beek kolechin kole ko keti konyalil ako inendet nekitindoi logoek lamaek chekianyinyen kabisa kosir lamaek chu alak kemeche lamaiyandanatak kelonye ako lamaiyandani kowendi ngimeche ilande akoi bitonin amu ikere lamaek chemi bitonin kora ko simlande ilonye lamaiyandani kelonye ako lamaiyandani ko rahisi ibutyi as iwendi beek lakini kikibendi kora amu kianyinyen lamaek chik ikere ako sogek chik konyalilen kotugul ko nekakiker ile ngot ketindoi tikitik cho kakinde ketonone kap Jehova ko kokonech kekonu nyamtutik cheonyinyen cheng'ololi chemiachen motonondosi mekose tugun chekamwa chi ile nyengolelecha kero ngemwochi Jehova ng'oliondonoto ko ngemwochi Jehova asikobit kondoiwech Jehova kokonin kito neiwalundoitoi kokonin ole iteptoi ak biik kokonin kaberuret neikochini biik alak asikobit kowalak sobonwekwak akicheket ko ikere ile kamnyeit sobet nekakitonone ng'oliotab Jehova ko ingebe kitabutab kitabutab 100 tienwogikab kaluset 112 koitet 1:9 sisir asisoman akesoman kora kitabutab tienwogikab kalosunet 128
ko ameche kekwai agenge kityo eng yotok koboru kaberuroik chekinyorune eng sobet nebo iman. Ko Kalenjin bokol agenge ak tiptem kole boiboi age tugul neiywei Jehova newendote ortinwekchi amu yome boisionikab eunik kuk iboiboitu ak ital bisit igeitu osotiondeng'ung ketit nebo sabibuk ak eng kong'ung orit igeitu lagokuk ketik chemengechen chebo kenitik cheyeme meseng'ung ogero kiberuri kounotok chito neiywei Jehova. Iberurin Jehova eng Sion ak igere borotetab Jerusalem betusiek tugul chebo sobeng'ung. Tun igere mochokoronikuk kingotebi kalyet Israel. Kairo ile asikobit inyoru kalyet, inyoru borotet ko kiiywei Jehova. Iyweitai ano Jehova ngot ko mengen Jehova? Iyweitai ano Jehova asinyoru kalyet, asinyoru ne? Mi tiemutik iman, makele ngoka inam ng'oliotab Jehova komainyoru mianwogik, mainyoru biik chenyokomwoitoi en lembech, mainyoru tuguk cheikose eng oret chenyokoibun, chemwoe television, chemwoe ikere lagok cheteben tugul chekisirun chebwone ngot ikere ile kalya biik chekasir akot ng'alek chemengen atebenyo lakini kakemwaitaenen ng'alek. Ko ngiker ibwoti kou akot Joseph. Ko Joseph ko kimwaitae lembech tupchosiekchik amu katoige sasisiet nekakamwa arap Maru nekakamwa sasisiet neng'ete kot kong'et kole kaikai kelya chichi nekitepche akorwotitochin biik akolen kikutung'chini kole kebar koker age kole acha matkwam kelya ngealde kwalda kityo akoutyo akoba gaa atyo kolechi kwan kakebar ako ingen kole kwan kokichome. Kiwo Joseph ako kiit betusiek chetun kiit rubet ako ngesoman eng yoto ikere ile kitun kokibwa tupchosiekchik konyokocheng'e amitwogik cheole. Makobwoti akot atkinye tugul kole nekitupcho kokitun kokisob kiwono akot mabwoti ale kikanai kole aldochi biikab Misri yakikabwa amu nda nguno kobwone nyokwole kokitebwoti kole kale tupchet kinyonet kitepkosob kole kikakialdochi mebwat. Kokinyo ipkoit nyokotuiyo ak chetupcho ako yekakoborchigei Joseph kokiiywei chetupcho kolechi chetupcho matoiweishe kishokoyokwo Jehova chekiobwoti ole oiwo cheyachen kokibo chemiachen. Ko ngap koyookse tuguk alake cheikere ile ngong'wonen lakini ngototuitosi ak Jehova kong'ololchini Jehova komauen eng Jehova amu mite tuguk alake choyoe Jehova chengoi ngikoskong ile ndakimaak kouni mara kimatanoe anom nekimatokonyone kanisa kimatokowek kikakolul kikwo kokakekur bichoto ako nebo let kenyoru borotet kikerkeitegei ak emet nemakergei. Kakemwa emet nekakile miten mikakwembeyot nemenye biik chekakile icheket chetindoi kenyisiek chechang. Kokeny emet nekikere eng yu ko emet nenyone nebo Kamuktaindet nekiwo Jeiso kochobwech. Kale emonotok kale wendoti kosubi kisubi Kamuktaindenyo. Kale kikere tulondok chebendi ak beek ak nyamdutik chemiachen ako nenotok ko Jeiso Kristo nekishokondoiwech ako kipkochobwech. Ko kenyoru borotet notok kaberuroik chekimitei chekikere eng kayanet. Kale inyoru kalyet itinye Kamuktaindet
eng muguleldang'ung asikobit iker ak iyan ile mite betut neite simamyoni ak ketuiye ak Jeiso kimne ak ketuiye eng kayanet ak kenai kele itu betunoto asikobit kong betusiek chu kikikonech keboisiechi Jehova makeboisiechigei. Akot ndakakitindoi makutik kokere Jehova. Ko ngeachi Jehova inai ile betut rani ne Jehova neimache ayai, ne asiko walutiet neimache iyai eng ane asikobit ayai makeng'ung ak alosun Jehova ak kwaang makeng'ung sikobit kekur chechang amu kakas nambarinikab biik chekisiche, kakas biik chebeku kong'wan mising kokame chito amanyor yani kateunet nebo kipsengwet. Ko ongekochigei Jehova angesoman ng'olyondenyi eng betut age tugul. Agere kitabutab tienwogikab kalasunet ale kokochera, kokonetech akenyoru kanetisiet neinetech neitokchinech makutikchok akowalak kabwatutikchok simaikere cheimin. Ako ngoimin inai ile Jehova nemeche rani eng yu neleliot. Ngosirsiri nyoindet abwoti ale ingen ng'alechu. Ko meimin amu ikere ile mi Jehova koboten. Ko ameche ametochi yotok asikobit koteshigei mwalimuinik chemite tugul kibagenge. Kongoi Lilian, ameche ates kiy kitikin eng yo. Kangitien tienwogik kobwatwo cham ketieni sana tienwogik chotok eng yo kasirto chi anan ko ne. Ko sana yo kitien tieno kong'ete biik ako kobitu huzuni nea amu kebwat chito kole makotia betusiek chuk iman. Ko kakona abwat eng yotok ale ndakakikonin saisiek 48 akelechin chutar kityo ra cheitinye, tos iyoe ne? Kakilechin saisiek 48 cheitinye ra kityo akotoigei sekendut kwo ng'ony kole ting orono kang'et 47, kang'et 46, kang'et 40, kaek 30, orocho 12, orocho 5, 6, 1. Ko tos iyoe ne? Sobet nekitinye ko sobet nekitinye nebo nguno. Mengen akobo mutai. Kipsengwet komami kalenda amu kila betusiek kenyisiek 100 betut agenge ko ter ak chebo kipsengwet mau kalenda nekitinye achek. Kitete boisionik chechang akot nguno katet ane ameche ale nguno tatar lesson kouni. Nguno amesamanda baino ak no, lakini sait no atinye kityo. Maana ale mesakwaeng ne nguno sait no atinye ko nebo nguno. Sait neitinye ko betusiek cheitinye anan kenyisiek cheitinye ko chebo nguno, mengen chebo mutai cheipangani. Ko tos ne nekaipangan eng sobeng'ung, ne neibwoti ile kale sobet, life at best is very brief. Life is too short. Sobet nekitinye ko nekitinye nguno. Mengen mutai anan yeimande eng yo kochechin bei akichut anan imande eng yo koriachin karit ichut. Ko sobet nekitinye ko kanyol keboisie saisiek chotok kobo kamanut amu tun kiwalu kele kikilyochi saisiek chotok. Kekonech ng'omnotet keboisie ko ngotoretech Jehova. Kenai kele sobet nitok kitinye nenwach mising ko keputen ourselves right with God, yani kechop sobenyo ak Jehova nenyo. Inyochi kat chotupche, inyochi kat chitab kokweng'ung, inyochi kat ameholden grudges anan iholden tugun cheng'wonen eng muguleldong'ung. Atya keeku biik chechobotin eng Jehova akechobok eng sait age tugul. Kongoi. Kongoi mising. Abwoti ale kikesu kolen lesson. Tinye ng'olyo Ramaro? Aja. Okay. So kale sirindet kale amune siko kimurtoiyot ak ketit ne kibit eng yotok koyomiswech kayomisutik che kinyorchin arorutiet nelel chebo tuguk chekikonor Jehova akobo achek. Kimuktoi ano kenyoru kaikai kobun kayomisutik chotok akot nguno.
ko ongesoman ak ketestai. Abwati eng wikit nenyone ketindoi lesson age kora. Nabwati ale konech lesson ngototome inai ile ngonyene kechute rani, ngo betut nebo rani, ko kokenam lessoninik 7, imuchi iwe YouTube ak iker tugul atya iyaptochi biik alak asikobit eng wikit nenyone kemi kibagenge amu kitesetai eng yoto kora ko kekere nelen iberurot inendet nenyone eng kainetab Jehovah. Ako ketesyi kora komi tamtaet nebunu Pastor Joseph Arap Nabet. Komite kotetegei eng yoto YouTube kora, imuchi oker akoyokchi biik alak asikokas kito nekenyoru, imwochi chito nekenetkei. Amu noto sikinetigei ko amu noto asikenai. Ngot komenai kit kou ng'alek cho kikose chobo lembechek ko rahisi kemwaite choto mara moja, lakini ikere ile kakinyoru wisdom nekimuche kekirindae ng'alek cheyachen akemwochi chito ng'oliot nebo iman. Akot ngap ikere komwoe chito nekamwa iman ichulchi. Kito nekioker eng biikab gaa kelyachi mameche konai ng'oliot. Kenai kamate amune simakimwa imanda asikobit kemwa ng'oliot nekakiberberishe. Yani kaberberishet nekikere maya kemwa lakini kakiberberishe. Amune simakimwa iman? Ngap kotemena yoto, lakini onginetkei ng'oliotab Jehovah siketonone koek imanda konyo lapkeiyet, makimimin makimit. Amu mwoe bukuit komwoe kolenjo ngomai kaitit yani mailal ama kaitit kolong'u titoin ng'o nee beek chelebleben. Mami chi nemeche beek chelebleb, ko matwany keleblebitu. Angeeku kelolong'itu ng'oliotab Jehovah, kiloseke ng'oliotab Jehovah akemwaite. Ko kongoi mising amwoe kesa asikobit keker ketupche yutok akoi ketuiye eng betut nekakituiye eng wikit nenyone. Kongesa Jehovah, kongoi amu inye nekainetech. Kongoi eng tamirmirieng'ung netilil neikonech akekonigei asikobit iboishenech Jehovah. Akot chekakase ko kakimwa kele Jehovah ikochi icheket kora kamang'unet nekekonech. Ilosun eng ki age tugul ngwang makeng'ung. Ng'oliondoni kakende YouTube ko ngwo amu makeng'ung, ako ninye iyoptoi kot koit age tugul nekose koiberur asikobit konai ng'oliondeng'ung akonai nemanda siketonone bandang'ung Jehovah akoi kikenin akeyai boisieng'ung akoi betut nekanyo Jeiso. Ko kesome indoiwech eng wikit komugul ngwang makeng'ung mising Jehovah. Irikchi ichek chetinye makutik age tugul akinde taing'ung ki age tugul. Eng kainetab Jeiso ne Yetindenyo. Amen.